Itura ria mbere ya muhuro rikirite ihoru na ni thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa gatagati-ini gutemanga na kuraga mutumia wake thutha wa ngucanio cia kimucii. Genesio Fudi uria ni wa ukuru wa miaka 26 atabanitie giko giki mathaa-ini ma kiroko na kuraga mutumia wake wa ukuru wa miaka 24 na njira ino ya magigi. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu biyangu akiwa hapo chini kwa shamba akaona Fudi akimbizana yule mfanyikazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo tukapanda juu, kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake. Kuringana na muru wa nyina na mwanake uyu uria wikaine ta Steven Nyaga augite Fudi uria wendagia muguka ni akoretwo na ngucanio ya kimucii na mutumia wake iria rehereire icia ikuhi. Alikata bibi yake mfanyikazi, mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi juu amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Muingi wa itura riri ukiritio ni ngahi ya kuma gwa Fudi na thutha wa gwikinyia gwake makorate magite mutumia wake Gladys Thara na kumuraga mbere wa ciana ciao. Mieri ta iri mithiru uguo no akio kiongo kiamba gikirete thina kiarete thina agitioka agitwara cibitari akithia akithondekwa na thondekwa agicioka mwikie na akorwa tena thina ndaronagia dalili cia thina nari. Mimi nishawaipiga ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga za bangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yoyote alichukua. Kurerikana murimu wa meciria niguo cungiriirie ngero ino ona thengia wa kurigitwo. Riu muingi ugiukirira maabitha a borithi ni kwaga kumwera ikinya thengia wa mutumia wake kuhura riboti mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gishimo Joseph.